Kastamag ting kata kayo, ma'am. Kasi ma'am dati inaudi nga ka anak ma'am. Iti balay ti paggijanan na ma'am. At di duwa nga kabsa na ma'am, agbasbasa data lawag. Agkaskasera da ma'am. Iso nga dati ka anak ma'am, babae mat. Iso nga iti abong ko ti paggijanan na ma'am, nga aggaputi eskwela. Oray biyar awan ti klase da diti tayan naman. Kitagtag sir, kasano ti pasamak, dati ko na mga ti pagtaingan ti kapsat mo, na alan dati napuuron. So alan namin iti posible nga napasamak sir o nagrugyanan na daytoy. Timot ibagbaga ti BFP ma'am kat kwa, gaputi wiring. Yung awan agdana iti detoy sir? Salamapan di ito sumangpat nga gaputa eskwela ma'am. Santo umay dito yung balay, ti abong ko. So yung abay yun lang, dati nga pagtaingan sir nga nauna. Bali aso dagma lang ma'am, mga kulang siguro ma'am, mga 10, 20, 30, mga 40 meters lang siguro ma'am. Bain ka lang tatak mo. Madya. During deta nga pa nakauram na sir, awan ti tao iti uneg. Awan ma'am, at dati ka anak dito ma'am, iti balay. So, isunok kwa iti lang isu dati makinbagi, naganlak na ti akinbagi dati nga pagtaingan sir, kadsay? Ma'am. Okay sir. So, kasano yung warod sir nga napuutan, nga uram gaya mo lagi. Adam, ano oras hindi, mga ilan? Mga alas 2 ma'am. Agtaul-taul tiyaso ma'am. Hindi ko na dagikis ma'am, tiyamok adagririre. Iso nga, rumor ma'am. Hindi ko dati ulitag ko ma'am, umay agun unit to yan. DJ sango, DJ balay nga nauram di kabsat ko. Nga nauram tayo balay ni Kuan, tayo nileleto, nauramon, kung kuna na ma'am. Iso ma'am, di ka bimang na ma'am, kasla dati madidya panunok kun ma'am. Kasalot kalawan na dati pagtaingan sir? Mga kwa ma'am, 7 kwadrado na ma'am, 7.8. Bungalo sir? Ma'am? Awan ma'am, nauram amin nga kayo na kadagal ba na ma'am? Okay sir, so bale, alat-lagalan made of concrete mo sir o no, dating like materials? Gagangay lang ma'am na bloke mo tan ma'am, at inot mo ma'am. Ngam hanga nagpuste ma'am. Gagangay lang dati ko ma'am, na bloke nga kwa. Temporary lang dahil ma'am. Okay, so amin nga gamit iti uneg as in lamin pinsan nga naawan sir. Awan pulos ma'am, awan pulos. Kasano nagbayag, manong oras dati nagbayagan na dati uram? Ay, alas 12 siguro di mo uram mo. Diya lang amo ma'am ta, idi may ti bomberon ma'am kakwa, mga alas 3 idi ma'am. 2:30. 2:30. 2:30. Ngam nabayag idin sir, DJ uramon. Ma'am. Oo. Okay sir. Sir na ko na itataya ti imbaga ti kanyayo ti Bureau of Fire Protection ket wirings detoy adda ti nakita da nga partikular nga paset iti balay nga rason iti dati pangget iti wirings. Wi-Fi. Ibagada ma'am DJ Wi-Fi. Nga nakasaksak ma'am ket apay ko makit kunakmat ma'am. Diti balay abong ko ket naka Wi-Fi mo ma'am kada nakasaksak mat amin. Naka-extension pa data barok dita ma'am. Diti abay ko. Ala kasi na po Diyos ma'am. Di ko nak ma'am no wiring ko ma'am. Nag-automatic ko mga nag-cut off dagay ko ma'am. Di safety switch. Hamok ma'am. Ang mga nag-automatic nga nag-cut off ma'am. Yung apay sir, kanay adalat ka nakasaksak na ta DJ Wi-Fi connection yung ita, ana?
Ijay dati balay da. Oo. Naka-off DJ silaw na ma'am. Ma'am, saksak na naka-ano. Nakasaksak ko na. Kin DJ extension lang nukwati naka-under. Kasi naka-DJ ref ma'am. Kin amot nabayagmat nga kadyayan ma'am maong pinapaspasama ka kadjay. Hindi ko na. Hindi. Yung tatalang ko na. Tatalang nga napasama ko. Yung madamang pinangpuro din dyan rito, may iding ko naman. Agdaman kami pinangpuor DJ Redo mi idin ma'am isunod. Ngayon, una ko naman. Okay, so patsan nyo nga anan tayhaan nga dati may panggapti wirings no diket di baka posible nga nairanta. Diyan lang amo, ma'am. Hindi ka tinong Yung api adda digite kuma posible nga rason nga pakairantaan na da digite kas lang kuma ka adarete susik yo kaditi tao di tao ano anyaman sir. Awan, ma'am. Okay, sir. So, manot tapat tayo, sir, nga sang balor, digiti amin nga nadadael. Deta, ma'am. 100,000 ma'am. 300. Pero balay ko naman. Pero lang dyan balay. Gamit mi amin. Gamit lang dyan unag, ma'am. Kuha mo, kanta sa nga gasot, ma'am. Na-estimate na yan, ma'am. In-estimate di kita BFP tayo, ma'am. Oo. DJ ay dati may nagpaitay. Nag-interview ko niya kita niya muna. Tayo nalpas ti BFP. Pero di balay mo pa DJ, ma'am. Pero di balay. Yun, ma'am. Awanin, ma'am. Namin pinsan nga asking nga. Yun, ma'am. Kung pay gamit na dit. Tilang ko, ma'am. Alam na natipya dati doon nga kaanak nga college. Nga nagkaskasera, ma'am. Hindi kita lupot da nga na itugo da. Iso na bati amam nun dati high school, ma'am. Pulos. Dati lang si susuot kanya naman patta. Iso lang. Yun, ma'am. Okay, Bombo Bernadette, no, dapat i-follow up question mo kani Sir Paulino. Yes, thank you so much, Bombo Janice, na imbag nga malam, Sir Paulino, na dakamat yu tatay nga adda, iti imunan nga pan nakauram iti ridaw. Kat idi sir, anamot iti patsyon yu, nga rason na apay nga nauram, DJ nga ridaw, idi sir. Kaslaham ni ngayon ko kalat na ide, ma'am. May pinampansin. Kaslaham nila ta pinampansin na ide, ma'am. Okay. Ngam tata sir, at lang adati patsyon tayo nga adati pakainaiga DJ. Kaano gayam nga napasamak DJ mo na nga pan nakauram sir? Nabayagan amam baka may kamano ka ide. 15 years na di balayan. Yan, 18 years. 15 years. 2019. Mga 2019 sa DJ, ma'am. Okay. Ngam iti biyan tilo kala gobyerno sir ay nadan iti tulong nga injaya da karatayo wenno no adaman dagiti kayat yung nga panawagan sir nang runa ket na dakamat mo tatay nga awan iti pulos nga naisalbar karata nga pagtaengan sir. No tinaggapo ti gobyerno, ma'am, awon pay, ma'am. Adda lang dete ko, ma'am, dete may isang grocery DJ Porto na Marcos. Isu ti dakkel nga yamanan mi, ma'am, ta adem by the impan, ma'am. Okay. Sir, kareto yung pagtaengan nga nauram, malaksid karay iti gamgamit, dagiti agad adal, adda, dagiti appliances nga nairamraman, sir? Adda, ma'am. Kagagatang ni PDJ ko, ma'am. Kagagatang ni PDJ TV na bitpay. Bali, talubulan pa lang, ma'am. Okay. Leslie sir, no, aday ti kayat mo nga ipanawagan, nagkidaw ti tulong, nang runa karay ti dumdum nagtataba, kadaray ti naayat, iti paragpuspuso na sir, go ahead. Panpanawagan niya man DJ, may ti pinagpuspuso na nga tumulong kanya may awan pulos gamit mo di balayan. Alam, ma'am, da kami, kadi ma'am, ti makipagpakaasi kada kayo, aming kadi nga agdengdengag. Tada kami marigrigat kami. Dati ka anak ka. Adalang umay titi abong ko ta. Unak, ma'am, babae ka tao na.
Iso nga, kung may kamaturog dito ba, abong ko kunak ma'am. Alaka di ma'am, di kita nasayat, pinagpuspuso na ma'am. Kakasyan na ka di. Di kita ka ang nakakin kabsat ko. Well, sir. So, nung kas Pero pagarigan nung nagdagsan ti baruong ko ma'am. Tapos lang ko mautob nga ko. Well, sir. So, sir, no, at dati, di kita kahit na iti tumulong, so siya sino iti mabali na tawagan da, sir? Paul? Bakla? Paul? Yung number mo anak ko kini ma'am. Okay, so mabalin tayo nga waragawag, sir, tapos no amuda iti pangkontakan na kada kayo no adre kita mga yata nga tumulong. Yung number mo. Mabalin i-message ko natan, ma'am. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay, anyway, since nangigdamat ket di, leti interview tayo. We are nationwide, worldwide. Sir, ma'am, posible, makagdagsa madamdaman iti tulong or mangkontak kada kayo, and even iti local government unit, ang role ni Mayor Antonio Mariano, at matulungan da kayo, mga ruhimanan na gapo iti retoya nga napasamak, sir. Thank you so much, sir. Ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon po. Yes po, sir. Tama ka na kayo, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay, so Rizal po mo Bernadette ni Mr. Paulino Tamayo, Manipuriti Barangay Dakiwag, iti Iliti Marcos, ket mainaigmet, iragting kulangan, dati napasama ka disgrasya, dita nagsapasukin, ito lang ang bigat, Bombo Bernadette, ket nagkatid maternity ang 8014 National Police, nga nangkad iti informasyon, may nag-iti nga banag, kaputa, kinidaw ka na digiti partidos, when digiti info, iti nga disgrasya, nga saanan pa, nga alat na ganan, nga broadcast, since damaten iti settlement da, Bombo Bernadette. So, raytarod, ti damag manipod pailaing iti ilit ti Marcos, kan kasamat dati na kasamak nga disgrasya dita ilit ti Pasukin. Patrol number 8, Bombo Janice, Madam, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Okay, maraming salamat, Bombo.